Želim se od jednog velikog dati stenda tipu, ona ovo će biti najkraća epizoda, pošto moram požuriti. Malo prođem ovdje da budem pa na trening, onda se ne vidi ništa, to mi sam disala i sve, evo ja sam sad malo nešto radila. To sam ovdje posložila, sam vatru napravila. Razbiljam se kako se u igrici radi u istom redu mozoru, preživljavati. Da mi malo cijepa drva. Sad sam na klubu, ko hoće Pepsi. Zapravo market dobijete Pepsi ovdje. Evo ga jedan, pa ovako, pa onda vratite i kako sad drži. Jedan ispod. Uspio. A ne. Evo ga. Što me malo stikova nakupiti. Ovo će se epizoda je zva svijet. No ništa, ne prima. Ako budem pregnut epizodu, znači da me neko zvao, onda znate da je to kraj. Evo ovdje Juka, Jusufe, još nije izrazno. Pišite dole u komentarima kako da ovom člancu dati njemu ime. Kako ću vam mu dati ime? Pišite dole u komentarima. Kako je najakti biceps? Može drvo poreći. Ovdje imam, mi smo u glavi. Tam jedna crtica, sam gladna jedna crtica s ženama. Ono, pa nećemo da džabiti trošimo, imamo ovdje hrane malo. Ovdje vidite, malo krabi. Čekaj, gdje to onako, tamo njih ima. Ne znam, malo i sad, evo inventor, šta je sve ima. Kombinatovi, ova drveća, sjekira, voda, ovaj paljač i... Čisto onako da vam pokažem stand tipu, neću ništa raditi, prvo sam da vam potražim. Evi. Krabice, šta imamo? Koliko je ovo. I gotovo. Još jednom treba da mogu uzeti. Ali nije svino. Čekaj, kućni. Ja punim inventar. Inventar zbog violinija. Ono, pošto je preko telefona na internetu. To znači Bože. Jedno već može stvari. Kamienja. Ovo ćemo udjeti stvari. Vidite ovo je. Pušati. Kako je složio. Ja sam mogu. Nije važno. Čekaj da uzmem nekoliko stikova. Dobro. Bacam izrak. Šta mogu? Ovo budu otvarani.